Bok cure, Bok. kako ste uoči nastupa? Super, odlično. Ukratko, super i odlično. Pa isto tako, do sad sam bila ono, tu i tamo je znalo biti nervoznih dana nekakvih, ali ovo je sad full opušteno, ono. Samo da što bolje zajedno odradimo to kak treba biti, to je to. Što se dogodilo onda u zadnjih dana? Pa ne znam. Kako si se smirila? Pa samo od sebe, nekako sam vidjela a uvijek je to kad vježbaš i kad nešto radiš, onda kad jednostavno shvatiš da je to, da je na mjestu i onda te odjednom ti lakne i tako je sad. Znači da ste puno vježbale? Pa da, jesmo tu i tamo. Iskreno nismo previše, ali jesmo dovoljno. Da, ja si dok se tuširam si puštam matricu. Evo napokon neko ko pod tušem. Kao svi su do sad govorili ne. Naravno, baš ono. Kad god stignem doma, fakat vježbam i u busu i slušam i sve to, samo da sam ja mirna, to je to. Ali mislim da smo dovoljno uvježbane, da pjesma nije toliko sad kompleksna da se mora toliko radit. A koja je pjesma? I Follow Rivers. Da. To si slušala inače ili ti je nešto novo? Pa mislim, to je bilo na radiju, to nisi mogao... To je hit koji je istina. Da. Ali sam obožavala tu pjesmu, tako da mi nije bio nikakav problem, ništa novo, tako da... Tebi? Ja sam u biti htjela pjevati tu pjesmu, tako da baš sam bila sam iznenađena jer sam mislila da ću dobiti neku pjesmu koja mi baš ne osjetim, ali baš super, predobro. Kako ste reagirala jedna na drugu kad ste se izvukle, odnosno kad su vas odredili da ćete biti duo? Mislim da sam nisam ništa rekla zapravo, ali sam bila znatiželjna kako pjeva, zato što je nisam nikako čula, nije bila u tom vremenu kad sam i ja išla na audicije i to. Pa uglavnom bila sam znatiželjna, da. Isto, pa kad nemam što za nadodati. Nije samo bit će zanimljivo, ništa više. Kako nas Žak zove, Ying i Yang. Da, što je čudno, ne znam baš. Žak će ima težak posao. Da. Kao i svi mentori u ostalo morat će, toliko se povežu s vama, morat će odabrati koja ide dalje. Što mislite da će biti presudno? Pa detalji. I to je baš ono zbog čega ne trebamo niti jedna ni druga koja god da ne prođe. To nije nešto što ćemo moći zamjerati. To je stvarno jedini je razlog zašto on to mora, zato što je to tako napravljeno. Niti jedan drugi, nije niti jedna u nečemu lošija ili manje kvalitetna. To su nekakve sitnice, jer tako mora odlučiti, to je to. Pa da, mislim da je trenutak u biti važan sada. Kako koja otpjeva, mislim, nije ni to toliko bitno, mislim da će svaka otpjevati onako kako treba, ali ti neki pokretni i te, ne znam, te neke nesigurnosti, na primjer, koje mi imamo, to se može odraziti i može jedna pasti ili jedna ne znam nešto. A zato ćete biti zajedno pa će vam biti lakše. Jeste se dogovarali kako ćete nastupati zajedno, što ćete obući? Da, to jesu. Da. Pokušali smo se uskladiti koliko toliko. Tako da svaka ima nešto svoje, ali da opet smo, da se vidi da smo skupa, da skupa pjevamo pjesmu i da smo zajedno u tome. Super, cure. Sretno onda. Gledat ćemo vas navijati i vidimo se. Može. Bok.